ebusia for ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHSO Ghana wahala dwumedi ena musonfo ekeskapa enenso mede ebeso mamuni se prokuna muwe yedino show so na ene de arehosema ababeto eye yapono eso akronfo renfo akwato ahye eye papa wadi infisia aduasa ensia eso eye ewia kete like oje ne kra ede efri ne nsem ewo eye atonsu asokwa municipality ewo eye asante mantem potemo ehon na ebusuafom sei ena ensem no ekokoto edwa ye nua be man nidin ababeto edwa ese ye freno maso aweto wono enene de wenya ne baby ekro na ye nua be meyi woko bank atese okoko yi sika ewo Prudential Bank ewo atonsu branch onum no eho enatese okoko yi sika na according to eyewitness no na wote ne lotto kiosk mu ene ohun se emrante wa mienu bi esi every motorbike yi esom abawra efiemu ewo hoba kwa abawra efiemu dote ya ene se ase bibi loud sound bi akosom ewo ntino wo modie wo mususu se ebi ebekwa bia gas cylinder bi na exploding na man that sound no entino na wo mo hwe sanka ebia nipa wo fie ho na wo bi wo fie ho ebe pia ba beka se o ebia nipa mbro bi beso memu anase bibi sei nanso so wo mutia ye etedin a na tese ede bi no bibia nyeden enko wo mutia do mu ya ne se abrante na yeden efri efie honum apie a tese wo pie ye eno no na wo mu se etuom ebo na sen na chese wo mo ene nkrofo mienu dimrikatentem ebowra efie hom kokoto se maxwell awatoyi eda moja mu achese moja prano no ena wo mu dimirika erahye no eni kokopie mu ewo Kumasi South Hospital ewo munamunu mu ho no mu achese ho ena yenua beme ekokoto anananom ewo ensedu na ebusuafo sei ena eyewitness no edin ensem no etu edwa. I was sitting in this lotto kiosk and saw some two men riding a motorbike. One got down and entered the house. Moments later, we heard a loud sound. We initially thought a gas cylinder had exploded, but nobody came out of the house. Not long after, I saw the man came out of the house with a pistol stuck around his waist, holding a brown envelope. But before I could raise an alarm for help, he jumped onto the motorbike and speed off. I and two others went to the house and saw the deceased in a pool of blood. We rushed him to the hospital, but he unfortunately died at the Kumasi South Hospital. We ene ensema eyewitness such as we do the scene no the cause on what the two just say me no wo ekasai edem yenua bema no na mu eda mortuary say apostle enso so ehwehwemu ede den efa ensem no ehu na ebusuafo say de ne akronfo renfo ato ahyewe so ade bechen na car kwanhia ubehunu na we afa we ade na kwakwasie na ekese ewuwu a ekoso na sentem de tese na watwe sumi yi mu ne na kakra ide kunkuma ekoso enche ye bia na MP from Fantiman go no soso akonforefo ekokohia no ewo kwan eso ekun no ya VIP bars eno soso ubehunu akonforefo ahia wo mo na o makun wo mo na o magigi wo mo ejapa ade bebre na yenua be meyi ade de witimi hunu se sika okoko yiye ewo bank a chese nipa we edi no entetentete ehwe na hunu biaya ana efikura okoko bura mu na chese wo mo omadwen se enie wo mo so ebeto ede ahye no so akwakwakwaji sika no ede afri ne nsema ebia bekom na ebia kasakasa movement me ho ase wo yo try na adwen se nka won fa sika ne moma ma etuo ekasa ye na ye dwen sa enyoma we hu a ye chese like udwen ho a wonte ase sese emabunu no edisa obrano emabunu ne sa enyoma ne asi wo mu ani so se dan da krono bo se wo mu beto ahye nkrofo so ene ye wo mu ani so ade hu ye wo mu eda ye so ye ade a wo mu ne say that's the only best option wo mu betimi live just to survive na obi ne nkonko bre enkonko fasika
ekoto na account mu na afa ye bra so obekwa akoyi so akwa dane asem se wonu ade ni sika so obekwa akoyi na egisi obi esan edi ni entetentem edi ni kokoduru ni fie mu esan ekokokuno esan de ka sika na wo page agem na kwai debi o se ye akonfo womo ene ye no womo so womo dane dim nipa no sika na wo pa akwaje afri ni wo bibi na wo pese wo nkonko fa free ni fie wonum wo ko na nipa no wo honum a fa de kro na wo pese wo mfa enko no fokwai na je nipa ne krama no se yekum a ya na esan so ebo mutirim esan ma mudi etu ogina nipa no so agi nipa ne kra edi free ne nsem ema nipa no eto na nanom e wonse do no na no ama wo sika na wo nya na de wo kwakwakofa no a multiplier na sa ama na koso wo akro no na wo bo no enya ade a eyem ade na wo kwakọ wia no enya ade se ya adepa na wo se kwaji obi krasa de afri ni nsem asade ni moja asa akeka wonsa eno so so nya adepa enti like odwe hu na wo susu krampo na won ti ase de enti a mapunu no se ye ntete a wo munye se ye wo man ni mu ya ye dinti na masa ni o man ko so mayi mo ye de krampo mo ye din a chese enioma nko enioma mba no still ebinu de ekoso enti ade nti na won susu ntimi fa wo de susu enye de enye bibi nyansa nyame de ama adwe nyame de ama ye ensa no dwuma bi anase bibi nyame ade adom no won susu wo gina eso na won so mfa nye bibi na won so nye sika fa firi wo botom na wo da ne da wa adwen ye wo se o target obi wo tete mantwe wo so obi akwa kobra bank wo so obi aton ade awie wapom adwuma wo so obi kwakwan so wo so obi yesi na chese wo hia no mpofiri mu na waje yesika empo sa wo ji sika no po na waje nipa no krampo ekra ede ama na se wo nsa nkonko ye adwuma ensenye ni sika wa hwere no biom krampo anka enye ya na wasa ji nipa ne kra ede afiri nsem ede abusuafo ene ekunu ne mma wo beja wo mo akire ene ya like udwen ho a wo hyeda entiase so say emabunu no ye betwe ye ho ade afri sa enyoma because krono bo enye adepa krono bo enye adepa na kronu no mu wo se kum nipa eno so so nya adepa enti moma ye nhwe na ye ntwe ye ho emfa free sa enyoma no ehu because ade a nyankopon wo chiri ade a enya ade se eso nyame ani na ye nhwe ne ye hunu se ye wo adepepe bi si ye pese ya brabo esi ye pese ye so edi ye nkrofo edie anase ye di nkrofo enya no ye so ye pese ye nya bia ye so ye ma ye ni enna honom ne ye ma ya brabo no enya brabo esene fata so ku ye de wo kwa wakobi se dumesua na de wusu wasua bi menye kobolo na bunwie ensa mamatwi etu omfansi kwa benane eso abra wono na kwakọ gina ne nan so wakosa na nimfifre enya ne sika na wonsa nkonko gina so enji ne sika mfiri ne sem ensa nje ne kra emfa emfiri ne sem abra botaye ene ni so ade hu na wo asase so no wonyanya emfa enwieye abusuafo ensem yi ekoso enoma esisi dane da yete ensem nanso se ebeya ye betimi asia no kwan eno ene ade a ye hwe animu se da ne da ebetimi abonta posifo moma mo homene so na sa enoma we ye hu hawa ye betimi aye den aso ano na ase atimi atu ewo ye man Ghana emu kra wo fie onso so sai ena wo dwen nsem yi hu esi efa fa wo de ebrei ewo too much GH comment section like your videos na share ewo all the social media platform obetimi so follow ye we IG page at too much GH_ meeting at the APSC kapadasane. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Ojuampo, we between family the great tempo and bring one man come when you Too Much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm more fire.